KARBI Autonomous Council Chairman Lapen Ari Sangho Tumpen di Pumanja Atawar Pipen Tara langsung kaceleng Atawar Kasalam Pon Madim Kahumridam. Puloni constituency pen KARBI People's Hall Tara langsung along Karko Karpek Amo Kedeng. Apiso apan apenan aning kepadok atabis kejor bang pli ababa apan haurakat along kangnang. Kardom, Lili KARBI Prime Time News along pen Samidurmi BP. Nonar Chikta Birtang Ton pen. Matijong ni Pai ECR ni KARBI Autonomous Council Chairman Horen Singh Bepen Japon si EM Prodibrong P, MSc Ritesh Inghi, Secretary Nirola Pangchopi, State Officer Duri Ronghang, Land and Revenue Deputy Secretary Bir Singh Ingti, Revenue Staff, PWD Staff, Contractor, Lapen Pregjam Ketekiding Atum Pen Chelangsi, Dipumanja Atawar Pialong Pen Taralangso KARBI Risonimso, Rongaje Aklamalong An, Kacheleng Atawar Kasalampon Bomadim Kahumridam. Kahumridam ahutawar kasalam bom along longle pegdun tekte pu arat atum pen chatongsi aron ateng pen tawar kasalam along longle ke pegdun edji aphan kahumridam abitung atum pen pachini tekang tawar pipen kahelo RVR eta foot thom kebra ketom an PWD along le pun pon lapen lake pun pon tang along le angkang along kedo an ason kedo ahem school office boundary wall lapen akaprek ahem antapena pen amat ke pripon edji aphanta kahumridam abitunga tumpen contractor atumaphan pachini tekang kumarne ahem along le jongsi ke choklim aron ateng pen akele tawar kasalam along dunjui pulote aron ateng pen compensation aron thik pipo puta than tekang. Matijong ECR ni KARBI People's Hall Tara langso along Puloni constituency pen kasalok asai dengpon pusikat news along Birtanangle. KARBI People's Hall Tara langso KARBI Risonimso arongaje ke kan lapen kilunji adim ke pangthai ji aphan Matijong ECR ni Puloni constituency ara Tara langso along nangpale MSc Dorsing Ronghang ke japen bang phokep arat KARBI jutang aklam along Karko Karphek pen Tara langso salokpon constituency arat sangtet Lohan Angton Chevansi Lasso Kasalok Amo Pachunpon Putakat News along Birtanang Pale. Pulutan te rap pemi nang po. Kolam hai rap kang pemi nang po. Nasi rap kang pemi pute kedam jalan kitun kedang anta metang kena ekle je tumsi cepat puan. Bang kan betul loh sekarang tuh bang ke. Bang pokep. Basi. Haurakat rong sepi along Matijong ECR ni apiso aphan apenan aning kapatok atabis nang kejor bang plia baba aphan keton kelang atum ing nangsi hemkang sam alohi pamanpon nang lipenan nang liphan aning nang dogma jongsi nang dogde pusitame matha nang ne nelitum nang piji apiso aphan apenan aning kapatok atawar arnam Shiva Arjan kedo ahormu enlote apenan apiso aphan aning dogpo putang बैठा है और बोला है तुम्हारा पति तुमको नहीं मानता है हम ऐसा सामान देगा तुम्हारा पति तुमको मानेगा और 1 महीने के अंदर 1 लाख से 2 लाख इनकम करेगा ऐसे बोलकर और बोला है इधर आओ 2 पन्ना पत्ता लो 1 फूल 2 चिटकी माटी लो लेकर और क्या करो और 200 रुपया का नोट उसमें रख कर लाओ इधर हम कुछ कर देंगे और करने के बाद इधर थोड़ा जाकर थोड़ा हटकर और बजरंग बली का नाम लेके गोल लाकर उसमें देखो क्या है माटी और फूल फूले हैं न कुछ और कुछ हो रहा है इसमें तो मैं देखा नहीं इसमें तो दुर्गा जी का ताबीज पर दुर्गा जी का मूर्ति है बोलता है नहीं तुम्हारा भाग 1 महीने के अंदर खुल जाएगा 1 लाख से 2 लाख मतलब तुम्हारा पति इनकम करेगा ये बोलकर और लेकर और बोला है कितना पैसा लिया आप लोगों से? हमसे लिया है 2700 रुपया। अच्छा लेकर 2700 रुपया लिया है लेकर बोलता है बड़ा नोट होगा या सोना चांदी होगा उसमें ले जाकर एक तबीज के रखो। पूरा गांव के लोगों से लिया? गांव के लोगों से लिया। और कितने आदमी थे वो लोग? 4 आदमी थे। चारों एक साथ थे? एक साथ में नहीं थोड़ा बाद में ब्लैक और हम लोग का घर था एक ही साथ। कितना अमूमन कितना रुपया लिया है पूरा गाँव से? पूरा गांव से मतलब बहुत रुपया लेगा होगा हमारा घर से तो 2700 रुपया लिया है और बोलता है वो पैसा बड़ा नोट होगा या सोना चांदी होगा उसमें ले जाकर रख दो रखने के बाद तुम्हारा मतलब बहुत अच्छा होगा और ये ताबीज अभी आप लोग थाना में आया है? हाँ इस थाना में आया हूँ और बोलता है बोले
लाल धागा में लगाकर कल शनिवार है स्कूल लगाओ और तुम लोग का इनकम स्टार्ट हो जाएगा ऐसा बोलकर और वो लोग देकर और भागते हैं नॉन मालूम अपेनान पेन अपिसो तुम कांगहन के लोंग ले आलम आर्ट्रिक था हावरघाट थाना तालम रोंगकुट आरंग अलंग बांगप्री बाबा तुम लुद्दाम पेन अपेनान अफान अपिसो अनिंग कपदक अटाबिस के जोर पेन संथान माते साइंस अकाय हुद अंता मुनित आतुम चेपालु बमलांग अपिसो अफान अनिंग कपदक अटाबिस के जोर अबाबा बांगप्ली अफान केटन केलांग आतुम इंगनांग पोंटांगलो कचिंगनांग लक अबाबा आतुम अमेन लाकी हादिस लेथा माथुर लेथा महानंदा लेथा लापेन पंकज लेथा हेनलो नन मालम सो परफान दिहिना फारमान बिरता मोइंटन पनिक्सना Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয় হোটেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ কাঞ্চ Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihena Mopi Putat Bertalang Wangtulo 63rd National School Games 2017-18 Aninkana Parman Under 17 to 19 Girls Wushu Competition Matijong Nipai Hini Lapen Pli Arni An Nithom Abaha Bhogeshwari Phukononi Indoor Stadium Dispur Guwahati Rongsupialong Kachapate Kapangcheng Ponjia Phan Sigdang Pontang Lupusi Karbiang Longalong Wushu Thanbang Prodip Disopen Karni Salong Bertanang Pale Sports and Youth Welfare Department Govt of Assam Tumpen Kachapatir Pipon along School Games Federation of India Atum Akera Pen Bhogeshwari Phukononi Indoor Stadium Dispur Guwahati Rongsupi along 63rd National School Games 2017-18
aningkan abaha under 17 to 19 girls wushu kachapate panuponpo. Assam Wushu team along KARBI Anglong Assami Hongbari Timungpi under 19 below 65 kg weight category along Kachapati Dunjiapan Chisik Pontanglo. Lapen KARBI Anglong along Wushu Thanbang Mate National Wushu Judge Ghana Terang Aphanta Labangso Kepatu along Kangsai Dunjiapan Ingwai Ponlo. Hini angdeng kare hanse pichikimo football Kachapati Matijong isiarni Kachapati Anghap Thopon Tanglo. Rongmonjir FC lapen Obea Teran Angbong Matijong isi Arni Hini angdeng kare hansepi football Kachapate Anghap Thopon Theso ajur patho aklamalong kapado Kachapate Obea Teranatum bol pumni pen Rongmonjira phan parem Obea Teranatum Rongmonjira phan bol pumpli thap Kethap alar Obea Terana phan Rongmonjira tum bol pumni chituthu. Pini KARBI Primetime News abang galapon si Kang Ton Pon Iglo lang ibom takat news channel do mi thakme krurang 2.